Gdje? O kako si otišao ovdje? Kako si otišao, ja, to vrijeme. Ja. Gde ispričaj to o tome? O Denišoru u našem Čomoru. Tad imam priča, on je bio ovdje kao on je završio za vrijeme Jugoslavije, Kraljevine, Medrecijska republika vojsku. Ali je, kad je dolihim kad su bili, rekao je tada u to vrijeme muderic, bio jedini muderic bio koji je predavao, bio je sve to. Ja, i kaže, haj noćesko da uzmu avdesi, da reknu uveče, ujutru da kaže šta je usnio. I on kaže usnio da piše. I otvore on počeo pisao, pogledao i nemoj misliti, ako je mogo, nije vjerovati je, pomoći Boga, ako njegov zapis nije pomogao i njegova ta, što on radio više, ovdje na ovom kraju nije mogla, u to vrijeme. U nas ovaca, to ću vam, u mene ovdje povečer od lika, to je bilo, ne znam koje godine je 12 ovaca pala. I on babora meti zaklo jednom toko i pola, jedan mu joj matača doletio, i on oni oteo mu nož, hajde opet ono nož rođak, koga izvod Njamirić. I hore došlo samo Janio Tespi. I samo stiliš u novcu jednu slivo, ništa nije pisao, nego samo Subhanovo učio i kaže ovako babora meti rukom izvodu, znaš, po nojoci. Velike oči. I on kaže, oni, otac se dođe sebi, ustade i strese se. Eto ti to mogu reći, onda on nema šta nije, u što nije, mora bi da nije ni smio, u što on nosio žake. U Dahiru što je upšao, džine, ko upšao, kaže, njegov bav išao, Prokos, što on pisao i hodla u Prokosu. Pa ga pita, kaže, hoda, kad je došao njegov baba, ali ja, došao tamo, kaže, oboran ti kuće. Kako bo na kuće, ovo je kuće išao. Odvođen selim dolu u Komirdonje je bila kuća izbilja oborena. Kuća bila. I on kaže hoda vada. Nikad ne šedi voda, izlazi tamo. Priča nešto. Kaže, lako je sata viče naš hodara medva djeva. Samo nije lako, nije lako rastali da ga se okaze. Eto, ja mogu pričati o tome. Kako vaše ime, Sali Čomor.